Ma'am, Mukramjari, the Members Impact News, Manung from the Kshetrimayum Premchand, Yamatam Mukshari. Matami Matung in the Malam, the missing Henkalakpa, Aduga, High, but missing Henkalakpa, see India, Manipur, so as a Chapmanana, missing Henkalakpa, Summa phenomena, see Matam Matung in the Homokia, Pudun Lagli Adubo, Manipur Guena, Haukiba, English and Niga Taramathoigi, Miko Tibada, Manipurda, Mui Lishing, a Mui Lag Pungan Panga, Lishing, Yankaiga, Taruk Lomasi. Laikibagi pau miyam thengnakhre aduga hariba mioi lak kunga nipan ga lising yankhai taruk lom asi madugi chahi tara gi mamang haibadi 2001 da thikiba mikok thibagi adugumba mikok thibagi thabak aduda kogi manipur dagi henkalakhiba asi aduda oiramba changdu dagi 2011 da orakhiba asi lak manga ga makhairom de henkalakhibani aduga hariba 2011 gi mikok thiba sida kogi India gi one yengarbasu India pumbada chada taraga tre hengapa matamda kogi Manipur gi one chada kunga marirom hengat khibadagi kogi Manipur hengalakli ba missing asi karam hengalakpano masi kogi unnatural population growth oidoribra aduga masi gi sumtaka tongan ba kogi religion imbalance kiyama lakpagi asugumba thong kiyama sarakpa asida ngasi manung huna da khoina pujarakli ba si population growth migration and development hai ba hiram asigi matang dani duga hari hiram asigi matang da manung huna kana ba khogi social election biri ba si agi hek yeta phambiri ba si Department of Biostatistics RIMS ki HOD oi biri ba oza RK Narendra ni oza ba hamtam nokchari aduga mathang da election biri ba sina Department of Sociology Manipur University ki HOD oi biri ba oza Kshetri Rajendra ni oza hamtam nokchari aduga mathang election biri ba sina Department of Economics Manipur University ki Associate Professor oza Chinglen Meisnam ni oza hamtam nokchari ai ahan ba wafam se oza Narendra han laksage 2021 da kogi Economic Survey of Manipur 2019-20 gi matungina 2021 gi census haibadi mikok thiba sida kogi Manipur gi population asi lakh 30 ga manga yauragani ena koi ngasi phongo pausi su yaure du haibodi purasi miyam na su sum thengnare ada Manipur gi population henkalak basi 2011 gi report ai koina yemu matamda masi unnatural oiba population growth yam thengnakhre adu gi su mathakta religion imbalance kaya ama koina thengnaba ukre madugi matungina aikogi Christian asi hana minority ora madu hojuti moise minority oidre mokoi hengalakpagi sangche su yam yamkhre haibagi pau myam leikre adugi mathakta aikogi Manipur asi chada marfudra amadi koigi hill ni duga tara amana valley ni 2011 gi matungina 2011 census ki matungina koigi chingi oina koigi per square kilometer da population density si koigi mioi 60 ga 1 oi kibane duga valley yuina per square kilometer da population density si mioi chatret ka kontraro masi oi kibane do sigu mabaya masi amukana handaki census mi koktiba sida koigi mioi lakh 30 ga manga yorpa si hana hengalakpa chang adudagi adum adudagi tadana haiba tare sum lakpa sina koigi demographic ta yamna achauba ahongba achauba chi theng pirik pa yabagi oitokpa si lakpa masi matang da hamda kari leibaga habdu jan thambi ahoi koina state amagi natraga country amagi magi population missing henkalakwa haibasi mele kona component ahum fertility angang pokpa mortality siba migration yum hongto honjin tawba factor ahum masina oi ana hairiba factor ahum masina maram oiraga Manipur da su kogi population growth asi hongai ni adu koina estimated population projection da koina kogi exponential annual exponential growth da hotpa matam da kogi first March da phawba da Manipur ki population asi census data da based oraga 35 lakhs 35.44 lakhs kumba estimate oi the first October da October bhag da the exponential growth as a parga di 35.90 lakhs kumba kun estimate oi the same badi masigi population growth asi ekoina masi estimate oi si ekoina yamna hen effective oiba aduguma technique ti natte maramdi ekoigi Manipur da leriba districts wise ing asigi magi population gi structure population growth ki pattern ji manadi aduna koina masi estimate oi si overall koigi census ki figure mamang da 2011 last figure da leriba train adu yenga
exponential growth paabani ato techniques mayam am lei adubu maduki components mayam vital information si phangdabadi ko na masi paamani ata seng na Manipur da missing henkale haibasi madi summi missing henkalak pasing sigi factor mayam yami adubu katang ahamada hangasarabada ko fertility si koi gi Manipur da leriba different district different communities different castes different religion groups sigi mai fertility patterns manadi aduna particular community kharana maru ena panjarabada maiteina koi gi huji mai fertility rate si below 2%, whereas atopa community kharadadi 4.5 even 4.7 other about we growth lady aduna koina fertility ki pattern si manadramni na in due course of time the my population composition si variation lai karigumba community mana hana majority or the minority the lakpa aduka minority duna majority the lakpa for instance 2011 da equigi Hindu ki composition si the whole Hindu population in Manipur si 41.39 the Christian ki composition is na 41.29 adu madu first March 2011 ki pictures ni hujik 2020 ki February ni sidadi Christians sina magi population composition de hagar khrabne adu Hindu is no more majority in Manipur so mind of the different religion group ethnic groups mayam sing composition se variation lakpa se this is one of the factors ne masina tungda kai kyam lai ekoi gi hana lejeram equilibrium stage am the lady por se character na masina koi gi integrity da masina harmony da koi society je kai lai so mind of the na koi migration si so koi panbi migration sina maru hoina koi Manipur ki population je henkalali migration je koi na mayam na yam toina ngang na biri bituni koi gi permission lokthokhi ba matam dagi di 1951 ki census ta angakpa phangna by population growth se hana 12.5 kumba 41 to 51 the later 51 to 61 is the 35 point some 3% gumba da declining growth se high line I think 37 line smite on still 24.5 line see am chachina koi growth se henkali masi koi national level da only 17 point something katani international organ to 10 point something katani masi migration achi su one of the factors ne ai mathangi round the migration la yam noi je haibadi population hengalakpagi factors sing sigi manung da koi gi migration asi kwai chauna Manipur population hengalakba asigi maram am oiri haibani aduga maru oina religion imbalance si yamna chauna laikre aduna masina maram oiraga hanan leiramba koi gi chang aduri hengalakpa asina koi gi khunai da achauba chapu ma pirektuna koi gi nushinaba harmony peace and development da chauna koi gi akai ba thon ba ya bagi macha am ohelewa phamduni ai makata na Kshetri Rajendra lakjage oja koi gi UCM asu masigi matang do leven gi census the base to mo koi gi su keno ma tauki haidare census moi na tungan ba thijin ma hunjin mam tauki masigi matang da aduga masigi matungina migrants se 2011 na Manipur da migrant workers sing si lakh 3 above the lady na haibagi mo koi gi reporting matungina phangki aduga masi lakh 3 che masi di mo 2020 yausila abadi masi dagi mo mayam hengalam haibasi masi shoi shoi da ba pam mani ada migrant mayam lakh pasina maram oiraga akoi gi kunai da Manipur gi development da kari kari shohan ba koi gi setmelon da kari kari akai ba lakh pagi matang da jana ten ten thanbi oh thagat chari koi mamang da koi yam demographic perspective am da gi megi badu gi makata na ji ngo na ngi ba koi question chu mari le na thai rap tong na koi population growth or missing hengalak pasina koi pi magi social implications ko magi consequences of population growth haita sei dai samlam na koi impact tv gi kudong sap se lawrga ko mayam dai point ohum ri thamjage magi implications and impacts alwina socio economic and environmental period including those migrants ko se koi gi missing hengal hai besima chumbale chum hengat na le ragadam ne hengal am 2011 dagi na hoji phogi Manipur population 28 dagi 35 year ko lo myam lo khang na ko
ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯕꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯔꯕꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯔꯕꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯑꯔꯕꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯥꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯀꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯕꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯄꯤꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯟꯗꯔ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯀꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯦꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ it leads to another set of problem ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯕꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔ ꯀꯦꯄꯤꯇꯥ ꯏꯟꯀꯝꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯀꯣ ꯐꯣꯔ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯇꯨ so many maybe could be many reasons ꯀꯣ ꯔꯤꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯕꯤꯌꯔꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯐ ꯐꯨꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯐꯣꯔ ꯐꯨꯗ ꯀꯣ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯐꯣꯔ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯇꯔ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯣꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯏꯀꯣ ꯂꯝꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯕꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯁꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕꯁꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯀꯣ ꯕꯥꯏ ꯑꯦꯟ ꯂꯥꯔꯖ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯕꯤꯡꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯕꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯅꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯇꯨ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯃꯦꯅꯤꯇꯤꯁ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯔꯕꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯔꯕꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯄꯣꯀꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗꯦꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯚꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯣꯝꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯖꯦꯁꯟ ꯗꯤꯁꯦꯟꯇ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗꯦꯗꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯚꯦꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛꯐꯨꯜ ꯇꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯅꯅꯦꯀꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯚꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯕꯞ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯁ ꯗꯦꯃꯦꯖꯤꯡ ꯏꯐꯦꯛꯁꯦ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯟꯁꯇꯦꯟꯂꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯇꯥꯗꯕ ꯂꯝ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁ ꯁꯦ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯔꯤꯖꯥꯔቭ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯔ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯂꯝꯍꯥꯡ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯨꯟꯗꯥꯁꯟꯕ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯗꯦꯃꯦꯖ ꯇꯧꯋꯦ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ
ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ they are compelled to move to other areas. But unfortunately, those other areas happens to be ecologically sensitive. ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ environmental degradation ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯁꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯄꯣꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯃꯦꯗꯤꯌꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ. ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯃꯥꯡꯕꯗꯨ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯀꯅꯃꯤꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯟꯗ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯗꯦꯟꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 2011ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 61 people per square kilometer ni moina haise aduga belly gi ne haise aduga hills kina 730 people per square kilometer ne hai ada maruina khoi manipur da missing hengalakpada yamna effect ori gi khoi belly gi 10% ori ba jaga asida ne ada masle ji da khoi agriculture land mayam su lairi ada masi mangsilakpa yabagi uthokpa lakpa adigi hoji bamang su panbi kre thabak phangdabgi problem mayam lakpa aduga mainland india dagi khoi gi nasai haibiba rural to urban haidana ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯇꯔꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯁꯥꯐꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ. ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯅꯤ. ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯔꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯔꯦꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ. ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯆꯩꯅꯥꯅꯤ. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯈꯔꯈꯩ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯌꯦ. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯃꯥꯡꯉꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯔꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯔꯦꯠ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯪꯉꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ one size fits all ꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯗ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯟ ꯔꯣꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯃꯁꯤꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯦꯕ. ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ. ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯦꯂꯣꯟ ꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯆꯩꯅꯥꯁꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ. ꯃꯁꯤꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯔꯇꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯦꯠꯇꯨꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯤꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯨꯛ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯠꯇꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯃꯣꯏꯒꯁꯤ ꯍꯧꯃꯤꯟ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯃꯤꯟ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯅꯦ. ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯩꯅꯥꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯀꯦꯁꯦ. ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯔꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯦꯟ ꯔꯣꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯅꯦꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇ. ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯋꯥꯒꯗꯧꯔꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯤꯈꯠꯂꯛꯏꯅꯣꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨꯅꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯨꯅꯔ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ. ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔꯒ ꯑꯩ ꯅꯩꯅꯖꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯁꯦ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯄꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯗ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ
profit fast and sanction labor school makogi mother art sibu lut to haita lutar mayam leba masi kogi mother art si rap to rapist ni ka hai kogi bandana siba kogi environmentalist mana gadi hai sumain to mineral resources mayam si makogi profit ki da lut to ka da madu awab duna koi pangmila si hai sendoi duna sendong duna sagi agi lanai ko jaba adu ai awaba haita re madu awaba sina globalized to awaba sina nationalized to ai punna phamina si ngasi akoi climate change laiba ama laiba punna maksa masi akoi khunna maki taita lai kana fix option ba adu magi kana baduna mana no ba sumai to koi magi powerful economy gi ong ai ba si jo koi naina ba changi aduna aina aha magi round sida thamjaningi si maru census si uji lae si mikok thi ba si almost sigi preparation si act the full swing the to hor abane si akoi yam section ga da ba manipur gum si yam section han jani ba na akoi si matang charing da koi thabak to hod bagi pot ama he hek lai akoi da se aina hek phagi to jaba akoi chi nom da humlak pang thaba budget matam da mari rak vote matam da mangarak pang thar ka da akoi du maina set pagi society da lai si akoi si amona makeup thok pa ma change ba na budget si issue ngam de issue ngam de budget ka loi mari le na to ni ayeng yellow mi kan ba population culture loi mari le na ka to ri ne ado size da koi ni tum ne mu le he lai thok pa ado no missing thi bai possible ani missing thi bagi posi lang matam sida khoi jum tumi lai tho ane dai ke dawani ngasai survey chali ba kampu jingina khoi id survey si taragom doi gumba ai to jare ado national family survey ahan ba ani suba ahum suba local coordinator dum ore reproductive child health ki mayam to rai zala duzi ham ka ai ge diam close oina rai ma je hujiti vice chancellor wa hera ke no ge samda o here ma se ado yam chamina da akhoina ngasai makha da survey chapa matam sida thengna ba problem se ke no da hek akoi ki mi sing sida hang base da masi se family gi haitare magi basic amenities se hang kadori mis da ada nangi di kari refrigerator laibra kai se lai adum haini adagi gari laibra lai adum haini da khoi daga leiram dise toilet laibra toilet te koi busta adagi kano da magi phil la kai ko ko su yoy priority ge se ada ina thamjani da te na te da akoi da masigi sensa si mai tor kadori mina sigi information si yum phom ora ka doine developments doine mase not mentality social policy semba culture gi semba ozan habi ma sai bi ba migration gi wa har ko matam madugi policy thorang yalak ko matam da education gi adigi mai fertility gi puna maksi sidi kha ka doine madi machine most credible source oi doine ai koi census si koi khaidok pa ya de ba ai sample size kra tora ai puto putu ai census tu to ho na tani paisa ju le na tamina madu ne hekta koi gi basis da thamage to wanga ka doine thaba khudi mase mase phom ore ka dori ni na manipur gumba koi yellow mi gi identity mangi ni habi gi awab le jaba adagi magi nat culture gi madu mangi ni habi awab le jaba adagi asungba akoi gi magi samudram da tillu bagi ithat macha mo ina tillu bagi madu tsunami lak pa matam da madu gi koi na ngak pang moi do pot me am lai bani na masigi census se masi yam maruai adu mamangi koi census 2011 gi sakra mai tawi information si manipur gi missing kya no haragan khanam 25 lakhs then ala 27 lakhs they account for 28 ka 0.656 lakhs ka hari do ahum thona koi phangrim ne mam di yahong de bajaga ko namu semtor pa the final report adi mu kamai tore ngasagi khai maru oi ba manamo maratang gi stang ja maru oi ai loan jis dem khang doine drama ngasai drama gi su koi confirm to doine ko ba ju singa sa habi gre drama si only mi lising ani lekin ahum bogi sang de ni kenari je hindu ga Christian ke kenaris adi 2011 ta adu agadi madugi trend dum laga de dum hujik se manipur se Christian majority state ne dum habi are adum minority adum mathanda minority oirabane ada aina thamjaningi di masai sidai da koi gi sigi missing gi pot lakpa matam sidai da koi da magi maritang gi strength se yam thuna phong dem yam masin sahi tari ni pangi matung da phong se manipur da mai tai kya lagi se kamai na haidu no hai ngam de mam di yaw dam ni na bai schedule tribe schedule caste ti khange schedule tribe kya lai lakh tramatu ge lising humputere lai eta khange eta hai se ST de adi SC kya lai around 97000 lakh ki maya da adu le eta khange aduga ngasagi mai kya lai hai besi madi ko gi maratang state na tun upai lai ta si akoi asami sing si minority area hai se maratang state ti khange ne maratang state ti khange ne man du 48% han dagre hana si ore madi kai se ado sigi maratang state lai be yeng be de mu manipur gi 53% je meitai amasung meitai mama lon je meitai lon oi bisin oi re madi manu da ko gi
ꯙꯔꯃꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯍꯧꯕ ꯌꯦꯡꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤꯕꯨ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯅꯨꯄꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯐꯖꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯁꯦ ꯂꯥꯈ ꯑꯃꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯧꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦꯕ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ 2001 11 ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ 1,96,000ꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯁꯤ only 74,000ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯁꯤꯅ 61,000ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯂꯥꯈ ꯃꯉꯥꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯨꯝꯐꯨꯅꯤꯊꯣꯏꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯃꯊꯟꯇꯅ ꯂꯥꯈ ꯑꯃꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯧꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯔꯨꯛꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯍꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯔꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯤꯡ ꯇꯦꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯛ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣꯛ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ 10ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 2021ꯒꯤ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯒ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯁꯦꯝꯍꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯎꯄꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯒꯥꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯦꯜꯂꯛꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯅꯥꯃꯥꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯊꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯔꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯦꯌꯣꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯦꯜ ꯃꯔꯛꯇ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯦꯐꯤꯁꯤꯠ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣই ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯒꯤꯗꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯡꯀꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯗ ꯔꯤꯂꯤꯖꯁ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯄꯟꯖꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯗꯔ ꯇꯪꯁꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯣꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯗꯔ ꯇꯪꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ 17.6 ꯂꯥꯈꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ 17.6 ꯂꯥꯈꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 17.6 ꯂꯥꯈꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ itself ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ 15.4 ꯂꯥꯈꯁꯀꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗ
UP da Bihar da leibisina 2 lakhs 0.3 gumba lakhs de koi chai tho le moi settle tawga le and high riba koi mother tongue is the base tawga koi study tawba luina na say for example am siam khangba pambiram gani religion the base of kanda 2,22,000 gumba se koi census report phangi 2011 gi so mai to the religion the gi caste gi mother tongue the estimate tawga Manipur the hujik le riba maitai gi population hai dare maitai se koi 12 lakhs to 13 lakhs mutane koi Manipur the ladies sina hapet koi minority ne and majority ne le riba maitai gi population gi structure le ri no sai tapi ba religion imbalance la isi aikoina 1951 gi record the 61 71 up to 2011 bhagi record yeng matam da religion wise gi growth rate asi Christian asi aduki mati kap na hekale whereas Hindu gi growth rate asi koi gi downfall ne yam handare adone ekta explosively koi Christian gi growth rate hekale Christian gi growth rate hekale isi gi maram je factors amana aikoi gi Christian satpa maruwe na koi gi tribal sing the lady ba people in am Christian adopt to be and makoi sing asi fertility gi rate asi in comparison of the valley the lady ba particularly Maitai population yam tatini can significantly difference like number 1 number 2 is amongst the Maitai also Maitai su am bana hojiti Christian dharma de adopt to mayam sele this is also one of the factors then again aikoina sai mayam ja Chinglen su pan bi khibada Sanapati district ta koi sub 4 sub districts haidare ne Mau Maram Paumata and Puruls hariba subdivision mari sigi population asi it is very doubtful masi aikoina exaggerate to wen lowi maram di 2001 gi figures ta mai gi population asi ai adugi dan da koi publication ko to ji bini and population ama henkalak pa bisina atopa components karga mari lene population ate henka ja de mai gi say fertility mortality infant mortality ma mai mari lene sagle ini adu mari sulai lene dana jam tong henkalak pa is the base ro hol targa di sahi angang pokpa ya ba nupi emana sahi emada 4.7 angang pokpa gi rate le 2001 gi census maji phom matam da census authority of India yong na si problem lai 2011 sta su last census sidai da koin ahum la han gi haise ama census ang pa phang na population ji unusual growth am u phang ya adu madu census department ya ro na modify to na mu sem to adigi mu negotiate to ra final data si lai ne aduna ai koina due advantage koi vested interest khara dagi koi population su enhance over bra habi question num su lai okay aduna ajuguma factors mayam jina maram oiraga religion ki growth si koi ki khenari ni in the meantime Muslim ki growth ko tharding the lady ni my ki religion composition 8.4% gum my composition whereas Hindu na 41.39 adu Christian 45.29 first March 2011 the hojik tadi Christian je ko ni estimate to matam da 45.3 gum leiram ne hojik in the present rate aduna masi religions imbalance lak pasi apaba khudam nati ko na masi timely check to the equilibrium stage am da thambagi mathok tai natraga di masi yam thu bada ko after demography after mar ma thok pasim di soitrai no masi karam ba pambai sing adi masi koina mayok na masi thimba okay ana makoi ke population policy ma koi state se lebita abni koi ki state cabinet ne su pass over ba Manipur state population commission semba arisi masi koi yam thu na mathok to hon ba darkar le mathok to la kan da yam scientific way study to kan da karam ba kanosni da we hinkale no kramain to ga masi manage to guni khot kane na acho so we state things da India gi am my population policy no semna gramni adagi as well as population commission lingravni aduna population structure je kamain to na say 1951 in the first time in family planning ji ptv gun aham linkali ni adubu ai koina ngasi bhawbada yam effective oibam di oi phangdreba aduna ma scientific base da study to what pa ai koina yamna details nainaraga karamba angle the trust be ni kamain to ni haibing je ai help line nuaina leithok padra ka leiti masi yam details population study ma toraga masi karmain toraga koi effective oiba population policy sem dana karamba angle trust ARP ni na ko lepthok pam draga leba for instance ko family planning RCS programs ma am jingsi India government thadarak padu angang asukti helagu program to imphal valley the loin to le aduna
Maitai particularly di angang ama sule le te har ani pok le ato pa community da di free thado ga di amana kari haitare ko bi thamchen mai dong na tho amana koi lapu do ro dong na chum tong khalak pa gi bhap ta le ra ga di imbalance la ga di last da di madu social da impact so na gi lak pa sim de soi dre da ya koi state government na timely masi population commission ji mathok to hon ba doina na effective population policy ma sem effective population ama sem bai basida ma koi yamna scientific oi ba data am darkar le ba madu population commission na madu putho ga madu nei na ga doina es mai na ga sagi yam nungai je haibadi koi gi missing hengalak pada maru ina koi gi religion imbalance ama lakli ba si maru ina koi gi age je habita schedule tribe lai di ba koi gi christianity sing mai haita de christianity chat pa kangmuna hengalakli ba si koi gi fertility gi chang asi mo koi na yam ne hen ba aduga koi gi 2011 gi census ta senapati da hengat ki ba du kai gumba vested interest khrana koi gi hapchen ba ya ba koi dong sa ba phangna ba gi hapchen ba wailang bani haibi chine ba su lai haibane aduga maru ina khwaidai hena mathau ta di badi population na base chawraga laibak ki koi gi lengak lon asi lakada umaramna hariba population asi yengsenna bagi damakta manipur gi oiba policy ma sem mathau ta haibane masigi manung chena cabinet soya pi khraba koi gi manipur population commission asi yamna scientific oiba bongda masi fajana thammaga masigi tuan tuan ba thorang kyam pakhatlaga kupna yengchen haudragadi masi matam khari matungda yamna achauba demographic ta yamna singnarakpa adugumba ma lakani hewa famdani ai makhata na ojara laksage ajaga sagi khoi ojana inda jun thambi khre kenogi imbalance khoi religion imbalance yam leire adu hi ju matakta khoi gi masina solak pasi population henkalakpa religion imbalance lakpa unnatural population growth asina khoi gi lol khoi gi culture khoi gi dialect aduga khoi gi leisureum ba pungai khoi gi indigenous peoples in the yam document solak bai tare aduga masina maram warga khoi gi khoi gi khunai sida thoi ba thokuning da thodok ya ma aduga masigi manung chana akoina hojik packet pia basing si kari kari gi leibe ja aduga maruina masi ngasai population commission du natta ba bitare madu natta ba aikoi gi kunai koi miyamna masi tawbe ya basing hai bitare isa isa na isa dagi horoga tawbe ya basing sin kari kari leibe gedun jan thambi yes yam nongai je koi gi mang da han round da koi gi panelist ani na su tongan tongan perspective tagi koi gi missing angle pada sikarino adagi mana piriba koi implications mayam amasu thambigre aduga ai sama so han round da masina piriba koi socio economic the implications da thangro ba dei da aina mamang da palhaudawa amadi panning ba issue ma khakta lai hoji mati ko sa ba lo panjage koi missing angle pasina problem yamna php mayam lo yan la ko masida aina sa hijack the over and above ko what I said earlier 시대 얌나 칸나 가다바 야마로 비 후무스 톨레 거기 미싱에 갈라피나 그 이슈는 거기 the issue of land encroachment encroachment 기 이슈시 quire koina state na sungang ba the activists in social scientists in ngang is encroachment ki problem si kogi maru particularly illegal encroachers hai masi kala de tholo ke bo ma na wai ne yeng ye ba de kogi misi hangal pin thole che for example kogi mang ta ba living example bi ja ke masi na encroachment tholo ji kogi maru particularly pollution gum ba ko river pollution, pollution to water bodies, lakes. So the PDC encroacher singina pirakpa contribute over normally look there. So for example, we mangachi ba namuture. We in fall city found there namuture and the magi pollution level of pollution, degree of pollution that has taken over that has taken place over the last for so many decades. But yes, there are other factors factors but encroacher singina pollution of river, pollution of bulls, the peeps, yamna peeba. Aduna, missing angle pasina, encroachment issues, with the Kunai, the Ankona Pirapa. And encroachment issues, seriously, for example, under the government in a illegal encroachment, Takoki, later. Then, Atay, the Loktaki. For example, Loktaki Nasagi, me could so everybody knows
environmental degradation of Loktak in spite of say, so many projects that has been sanctioned to save Loktak. Loktak ki magi environmental scenario, magi degradation, problem of siltation, it is directly or indirectly related to encroachment ki problem yes. Sina taba phagi masina missing hangalapuna piba khunai the piba chaiteng impact implication jam laigre but due to time shortage concern hagadra I know sigi aroi round sina imagining bamle phagi then if cost missing is an issue sing samesha we bataragadi missing the hangalakanu yati natra other with what is to be done khoi kai to batake ibon hangba sumaina kai to batake habis the yam samlabna ko yes, I'm talking about the Tongan perspective, the orientation, I'm talking about, but Matang says, Tamavada, Tamjava, Hiva Targadi, Tamawadi, state you state is important. State you planning, when planning has planning, proper planning, not a young question to what is state planning? It may be policy planning, the family planning, or environmental planning, or economic planning. Any kind of planning, sir. We must see the labor, yam the proper way the drivers in my yak. Because planning, she yam patana fruitful and meaningful and hargati. I have planning, she yam extensive with intensive research based on don't have. The Manipur so far got to the best of my knowledge. I could be wrong. Planning could have research out the buggy people research is important. No, unfortunately, state government, and not only this particular gods, every successive state government research was we could namu bagumba hainada bungum toy. Aduna maramoidana Manipur any all kinds of planning policies fail away, whether urban planning. Urban town planning, chief architect, where is Imphal? Imphal ki planning labor. Hazardous and proper planning, some of them have the proper planning based on good research. Scientific study based on. Then, and this is more important, development issues, questions. Development ki perspective je koi hong hotai intellectual sing di hong ba hora bani academicians sing di hong ni yang ba hora bani particularly government state ki development ki perspective si 1940s and 50s the number perspective to hojika missing hangala person mara moi na sana dre hai basima moi khang bata bani they have to acknowledge this and appoint tawri bo hojiki development perspective se Manipur do even I could even say to the extent of India the development perspective see 1940s and 50s the USA perspective to never have a perspective economic growth economic development all the problems will be solved high perspectives 1950s 60s the USA European tower and what to the idea of the development perspective hong ever and who hong academic circle the university colleges as a hong arabic say some sustainable development goal guys, SDG guys, still like now. Sustainable development, Habesiga, Haniki Mamang, the Satara economic development, economic growth, and is young Satin Canada. Aduna, missing the Hangalapana, the P, but I think problem, Mayan Singacha, missing the Hangalakonia Hangalakari. And problems in Kamana mitigate of the Kamana remedial measures put up. Patabagi, Havatagadi, I put some Haragadi. Development perspective, not only for economic growth, not economic growth for the sake of economic growth, and sustainable development. Ways of panelists and sustainable development it can be defined, it has been defined in different ways. But some sustainable development, tung the lack of generations in a season never resources can be never. Let us not exhaust everything. Aduna aroi bidai bitam so hargadi khoi proper planning am to view planning sing do research based of view then khoi development perspective se hong gi tangai phadam lai yam nungai ja haibadi khoi research based of planning am to view haibani che de katang leraga
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯉꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯨ ꯇꯥꯔꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯕꯤꯔꯒ ꯇꯝꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯅ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯖꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ 35 ꯂꯥꯈ ꯌꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯅꯤ 2021ꯗ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯞꯍꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤꯅꯦꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯔꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯒꯤꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯑꯐꯕꯁꯨ ꯐꯠꯇꯕꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯁꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ USA ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯉꯝꯃꯝꯕꯩ ꯋꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯃꯛꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯨꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯁꯥꯔꯆ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ R&Dꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯣꯀꯁꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯤꯡ ꯇꯦꯡꯛꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯨ ꯇꯦꯡꯛꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯡꯀ ꯗꯨꯒꯗꯣ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯙꯔꯅꯥ ꯐꯝꯃꯒ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯝꯕ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯪꯐꯝꯗ ꯐꯝꯕ ꯃꯊꯛꯀ ꯃꯈꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯛ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣꯛ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯇꯔ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯔꯤꯁꯥꯔꯆ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯔꯦꯟꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯗꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯜꯂꯦꯕ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯟꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯟꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯄꯟꯕꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯨꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ILPꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯅꯐꯥꯎ ꯌꯦꯡꯗꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯛꯇꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯣꯏꯇꯤ ꯕꯁꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯕꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯗꯤꯌꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯃꯛꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯍꯣꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯄꯥꯡ ꯀꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯪꯅꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯃꯇꯥ ꯕꯦꯅꯔꯖꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯣꯃꯤꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯛ ꯆꯨꯡꯍꯟꯅꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯦꯇꯔ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯛ ꯆꯨꯡꯍꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯨ ꯇꯦꯡ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯄꯨꯟꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭रिꯇꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯏꯟꯕ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯣꯏ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯌꯦꯕ
aduna madu su chodna madu political will amaga strong political will amaga loinana tawbiu maramdi akogi future se akoni semgadamni mina semgadabunati yam nungaje haibadi koigi hojik lai phibam asida lengak na support to pira kanda koigi yamna fazable research aduga scientifically yamna kupna khana ne kanda sigi lejari ba miyam putna khana kanda हाइरिबा थौरांसिंग असी तम तम पाइखत लगदी मसी तुंग युना खै पुनम किने या फगनी हाइबनी अदुगा लाखलिबा 2021 गे सेंसस असिदा सु बेस तौरगा खै डेवलपमेंट खै के चको थौरांग के यामा सेमकदब मरमना हाइरिबा सेंसस असि मतंग सु मियामना कुपना खंगबिरगा मसिगी अवेयर दु एबिरगा मसिदगी ओरकप याबा कई लेबगी हाइबदु लेंगा कुपना ताना कांदा खै तफम थोकपदु लेंगा तौरकांदा अखोगी अफबदु अगनाय वफमदुनी मतंग सोयदा ngasi gi मनु उनगी थौरम सो सिजरगे ngasi gi थौरम सिदा ओजा अहुमना लेंबिरेपगी दम थौरम पोनुचरी मसिनि ngasi gi मनु उनगी थौरम ngasi थौरम सि कम तौबगे हाब जो खोगी इम्पैक्ट न्यूज़ की ईमेल आईडी impacttvnews@gmail.com नतुगा खोगी फेसबुक पेज ता खनबे यागनि ngasi gi नदि काने बेथिंग जरी क्रम जरी